ako mojellel mo molmi yalon ne ko benu sunnole kan biri kono faye kono fandi molla nafurol la ani molla hadiyol la yeto nya tuje e jenkeda kada batalo kan ku kensen kan miniatinna ako katu ko imanga fi kayro mimbe bulo kono waye kunti bulo kono kayro mi kasoto imanna fi waye kunti bulo kono waye dundi nyinna faye to nya nakari yeto nya kodol tuje itata ku kam mi yalon ne konten to nya itol tartanun kunun ikaw kulen konti ko nyi musunno waliyol bi labanta sonno ko kewola bayro mi yatinna wolum duniya ko labanta ka lonna la fatwa nyini فيما يرخص لهم أفعالهم فيما يجيز لهم أفعالهم الشنيعة هذه بفتوى الجنين كان من أجل أن يتعلقوا بها كان فلان أجاز هذا كان فلان لم يرى بأسا بهذا وقد كان قبل يرى بدعية هذا الشيء بيا لمن تكلم موتي من بسنة وكولا because of كيرو من أكاسر وكو كنا تولا أمن لفي وكيرو لكنتو هني أترنون تونيا بنكرلا نياتي ولا بلا فما بكلم موتي min bes tonya nakarla afanga be kala sababoti tonya dun kewle be nyowali la minna kula barata sonna because of ala maslaha min akasoro nyin ko kunna tola akoy nata mol ka miliyele mata jenkeda kila sunnoma jam'iyato lil mubang hayato lil mubang inata wal kan bini woliye na flo dire ni woliye do ko start tonya kalo tonya la komi nunto e be ka ibakan nu nyamen wala banta kala benti min do yati sondomo kon momin belori wo kan isaje ba ngomo sura karde ne wala hada mutashaddid nyimmo ko lembaret hada mutashaddid hada fihi shidda وقد كان قبل يعتد بهم ويراهم مسلمين واليوم ما الذي جرى دنيا سورا sondomo kono asalaban kala moti min be boyla asejolon sunnamol nyakoto tumo kola min na benun santole sunna mulu nyakoto asna laban kala mo ndingoti nyakoto bayru sunna la yubaluna bi mali sahibi mali wala yubaluna bi jahati sahibi jah alladhi yawmum huwa al-i'tisam bil kitab was sunnah wal istiqamah ala al kitab was sunnah fahada alladhi yahum ala sunnah amma al mal wa umur dunyawiyya fa al sunnah la yarfa'una biha ru'usahum كما يرفعون رؤوسهم بخدمة السنة والدعوة إلى السنة والذب عن السنة والتواصي عليها والعداوة والبغض والحب في الله سبحانه وتعالى